yunze ubumwe ariko ntiyagira icyo abikoraho. Ibyo byagaragaje ko uko guceceka ko kuba ntacyo cyakozwe bigaragaza ko intege nkeya z'uwo umuryango wananiwe kubahiriza amategeko awugenga. Kuri bwo u Rwanda rusanga nta mpamvu yo kuguma mu muryango ufite imikorere ihabanye n'amahame awugenga. Byari biteganyijwe ko inama yabaye kuri uyu wa gatandatu yari yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Guinea Equatorial yagombaga kwerekanya ububasha n'u Rwanda kuko ari rwo rwari rutahiwe kuyobora ubwo muryango ugizwe ibihugu birimo Angola, Congo, Repubulika na Demokarasi ya Congo, Cameroon, Gabon, Tchad, Guinea Equatorial, Central Africa, u Rwanda, Burundi, Sao Tome et Principe. Biriya bihugu byo hirya mu Barabu. U Rwanda rero rwagaragaje ko ibingibi ari agasuzuguro no kwimwa uburenganzira bwabo kuyobora ibingibi kandi ari rwo rwagakwiye kuba rukurikiyeho muri rusange. Dukomeze rero twumve n'ibindi byinshi ahangaha ku bijyanye no gusenya inzu z'abantu nk'uko byagiye bigarukwaho. Abadepite mu nama bagaragaje ko mu mujyi wa Kigali hagiye gusenywa inzu zirenga 220. Ibi ngibi byagaragaye kubera ko mu Rwanda harimo abantu bagiye bubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Harimo aba bantu bagiye bubaka bitemewe n'amategeko ndetse rimwe na rimwe bakubaka ahantu hari ibikorwa remezo byo kubaka umuhanda. Ibyo ngibyo bikavuga ko rero amakosa atari aya leta, ari impamvu u Rwanda rwafashe umwanzuro wo gusenya izi nzu nk'uko bigaragara. Abayobozi ndetse n'abadepite bagiye babazwa ibibazo byinshi no gusenya amazu y'abaturage atari nko kubahohotera. Bavuga ko baba baraburiye mbere yaho hose ariko bakanga bakinangira. Nuko rero umujyi wa Kigali wagaragarije abadepite ko hagiye gusenywa inzu 220 mu nzu zirenga 1,400 zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Umujyi wa Kigali wabitangaje kuri uyu wa gatandatu ari tariki 7 Kamena 2025 mu nama yahuje n'abadepite barebera hamwe uburyo ibibazo bikemuka muri serivisi z'inzego z'ibanze n'imiturire. Umujyi wa Kigali waragaragaje ko imiturire harimo ibibazo byinshi ndetse ko bigaragara cyane ari nabyo byatumye ari ibyo abaturage bubaka nta byangombwa. Dusabimana Fulgence, Visi Meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere n'imiturire, yerekanye ishusho y'imiturire. Yavuze ko hari inzu zubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hari zagaragajwe n'icyogajuru satellite. Leta isobanura ko impamvu yashyizeho satellite kugira ngo ijye irwanya inakumire abantu bubaka inzu nta byangombwa bafite. Umwe mu bayobozi yabajije uyu Visi Meya Fulgence niba gusenya inzu z'abaturage nta yandi mande bayabaca batarinze gusenya amazu y'abaturage kubera ko bibashyira mu gihombo. Mu kumusubiza yamusubije ko impamvu hagiye gusenywa zino nzu 220 zonyine kandi ari inzu zirenga 1,400 zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko kandi zafotowe n'icyogajuru satellite. Ngo kubera ko harimo inzu zubatswe mu buryo bubi kandi zubatswe ahantu leta yateganyaga kuzacisha ibikorwa remezo arimo nk'umuhanda. Bityo rero ngo izo nzu zigiye gusenywa nta kabuza. Mu nzu zigiye gusenywa harimo inzu nini, intoya, ama etage, ingufi, byose ni inzu zigiye zitandukanye kandi zose zigomba gusenywa muri kino gihe. Leta y'u Rwanda abaturage bakomeje kwitabaza bavuga ko bakomeje kugenda basenyerwa amazu ndetse bishobora no kuba byateza ikibazo gikomeye cyane hagati ya guverinoma n'abaturage. Gusa iyo ugerageje kuvuga bavuga ko bigaragambije kandi ubusenyije amategeko ndetse no gushaka kurwanya inzego z'ubuyobozi. Iyo bigufasha aho ngaho bagufata nk'umuntu bigometse ku buyobozi, ukaba wanabihanirwa n'igihano kirenze imyaka 5 uri muri gereza. Kubaka inzu rero nta byangombwa mubireka kubera ko ntabwo byemewe. Niyo bagufashe urabiguhanira. Ubwo zari inama. Ayo ngano ni itangazo ryasohotse rya mbere ni uko u Rwanda rwikuye mu muryango umwe bw'ubukungu wo muri Afurika yo hagati. Rya kabiri ni inzu 222 zigiye gusenywa naramenya ngo ziri hehe. Mwicungerero mubanze mwaka ibyangombwa mbere yo kuzamura inyubako kugira ngo mutazahomba byinshi. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Yunze ubumwe ariko ntiyagira icyo abikoraho. Ibyo byagaragaje ko uko guceceka ko kuba ntacyo cyakozwe bigaragaza ko intege nkeya z'uwo umuryango wananiwe kubahiriza amategeko awugenga. Kuri bwo u Rwanda rusanga nta mpamvu yo kuguma mu muryango ufite imikorere ihabanye n'amahame awugenga.
byari biteganyijwe ko inama yabaye kuri uyu wa gatandatu yari yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Guinea Equatorial yagombaga kwerekanya ububasha n'u Rwanda kuko ari rwo rwari rutahiwe kuyobora ubwo muryango ugizwe n'ibihugu birimo Angola, Congo, Repubulika na Demokarasi ya Congo, Cameroon, Gabon, Tchad, Guinea, Qatar, Central Africa, u Rwanda, Burundi